illegal truck. That's nice. Nice road. Sundan kita sa Kampong. Okay. Kesana isda. Balakal ko dah. Yan ya lawan di pakto aja. Ten. Ah? Yakten. Biakten? Sakep ka ano para? Tik. Antik karena? Kasiraw. Lagaw-lagaw kani urak maangkon din lapos na kadyaw. Pero ditso tu jasa no? Hamtik karang agtunan mo? Pero basta hamtik ang lapusan. Ete padente nyo. Ate sige, selamat ka na. Di mo una ako? Sige, thank you. Lagaw lang. Aba, hamtik ka rin ka dyang sana. Okay, nice one. Hindi nga i-explore na. Sunod ako. All right, let's go. Naka-silid ya. Oke, ngamigo ta. Tapuan ko lang dyan sa dalan. Nag-imaway kami. Okay.
Alright, there you go. Te. Naba pa ganing mga motor ya. Pero sila Japon. Okay. Actually, damay na agyan gimang kang luma ka motor gya batang balen nag-agir gimang gya. Pero taho lang rigya kadya nag-agi ka nga dalan. Okay. Kung grabe ka dyan uran, mayawan ko kagi dyan. Tama ka lao nga dalan dyan. Uy, naugyan na, itulod. Okay, kaya. Okay. All right. Masuot kita sa may kawayan. All right. There you go. Medyo malaw-law rin ya. Pero kaya gani kami angkas. Alright. Okay. Medyo tatawhay. Te, ano rin dyan? Di ba, nagtin dyan. Ha? Nagtin, maapit kami pare ko ba? May tagtan ng glidya? Tek, te, dan ka dyan sunod na. Gokok. Mobil gokok kau. May lapos may sigkokok. Te, tapos ang amtek ta na. Ito, ginagawa ko mo itong inantik. Ito papiyak to kina. Diyan kita ginagawa. Gali ikaw. Te, nyo ka magbalik ka mo, din ka ka mo ka. Balik mo sa nagyan nyo? Te, pero pwede ka lusot ang motor to no? Ate, testingan ko eh. Tabang-tabang ko age. Te, sige ate, thank you kira. Mitad din. May kurintir kira. Lapos na ka sa may tabang-tabang kag ikokok. Surugdan nga baryo pa. Yan adlawon.
bandang kanto mayagi ka motor. Okay. Okay. Nice one. Okay. Alright, nice one. We are on the right way, going to Tabong-Tabong, Barangay Tabong-Tabong of Sibalom. It's downhill in time. Okay, second gear. Barangay Tabong-Tabong. Naka-tour ko dyan kauna na lipatan ko lang. Okay. Tabong-Tabong, dito ta sa may Ikukok.
yang dalan dawahay man sa gyapon sa mga nagahabal-habal. Nagamotor ka gabiyahe. Di maabot live dan may sayro. Nice one. Sulit ang biyahe. Lawan Meg. Imo tramnan ja. Nami imong radohon ba? Natisting ko rad ka rado kung kumaan mo kung magrado eh. Bebuhay ko ra ka testing ba nga nagrado? Testingan ko ba kung pwede pa? Hey. Bahi kali ja. Napuan ko agli. Ate hindi kali ano ja. Hindi ko agli mapirit yang ano. Hey. Doon di magpanaw mo. Hey. Hey. Ano wa ka lawig mo? Ate daw pwede pamanglit ta karado. Nabaw lang dulot kon. Rado, kumauranan pag huwag yan ni Radja. Hey. Nami dyan radon mo baka patlaw bisan ka. Uy. Testing lang dyan, testing lang. Hey. Daw may nabilin naman kali. Eh. Gali kau. Tinami kali. Eh, ano adjustment karado mo dalam kon. Saktuan lang. Ate daw apos po dyan asik lang eh. Gali kau. Hey. Hey. All right. Hey. Ako pamaan lagi magrado. Hey. Ano ya dry rikan lang ya? Kali kau. Ati bedlay.
Ngala ko nga namin ay. Gadaog. Amo kleras na hiya basta stainless no. Ya dah. Eh. Kami gado mura nang daw. Hmm. Walang puan, bro. Ah.